umusozi nababwiraga rero ni umusozi ugomba kugira ingaruka nyinshi. Ndabona Muhoza, ni Muhoza Nkundabera Eric, ni Nkundabera Eric, uyu mukinnyi wa mani Muhoza Eric makina general. Muhoza azamuka ndetse arazamutse, uyu akaba ari mu kipe ya Benediction, akaba ari Masengesho Venker arimo arakina general. Venker muzamuke mwigira imbere kubera ko twongeye dusuye muri top 10 kuko Muhoza niyo nkuru Samuel muri top 10, Muhoza ari muri top 20, abagomba kuzamuka kugira ngo nibura dushake twegere mayo jaune. Kwegera mayo jaune no gushaka kwiplasa. Yo wegere mayo jaune nibwo anatekereza kugira gute kwitwara. Kuko Petit niza ryari byamanja. Ngabo rero turacyafite abakinnyi babiri bari imbere batakiye tumaze kurenga hano ku Kivu, turimo tujya gushaka Pfunda. Abakinnyi bagiye gusira mu muhanda bavuye mu kanya bava mu karere ka Karongi. Dore icyo umusozi usobanura rero, iyo mpamvu ari u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Reba ibintu byabaye, turimo turazamuka tujya hariya ku ivi, turimo turava ku kirenge ku mano tujya ku ivi. Ngabo rero abakinnyi babiri no ubyumve neza, abakinnyi bose muri kilometero 3. Oya buretse si ikintu gitangaje, bivuze ngo ababirigi bazi kuzamuka kuko n'ejo twarabibonye cyane. NSN ubu rero biroroshye, bari kuvuga igifurama cyangwa ikiwaro kibaho bikahita byoroha, ndetse bashaka kuvuga igifaransa bati nonanti cyangwa se bakavuga ngo bavuga nonanti na septanti, bagahita babyoroshya nabo birarangiye barabivuga. message aho kugira ngo ujye kuvuga ngo 70 bahita bati oya 70, kandi mu rugo bajya bamenyuza bakabwira ati no mama. Ariko nibyo kubera ko ibi ni ibyo babiki, izo ni imvugo z'ababiki ntabwo iz'abafaransa. Ngabo rero turacyafite ababirigi babiri bazamutse bajya gushaka ijya mu cy'umunsi. Byarabaye umubirigi twari igihembo hano ku kiyaga cya Kivu, William Roself Junior mu mwaka wa 2024. Barabizi neza ko mukuru wabo yabikoze, barimo baraganira bwa nyuma bamubwira ati urabona hari Brussels hepfo ya farumasi na station, nk'uko hazamutse n'ubu twabikora tukajya gushaka Pfunda. Nibyo rero akaba urabona ko rwose mugisha namubonye hariya muri ikipe ya Benediction. Akaba turacyafite abakinnyi babiri bari imbere, abakinnyi babiri n'ubundi nibo bari imbere. Bakaba ubu tuvugana rero Klesi yabaye muri general classification kugeza ubu ngubu arimo arasigwa na Jageni umunota n'amasegonda 33, hanyuma mu gihe De Klerk ari ku mwanya 61 arasigwa iminota 20 n'amasegonda 28. No kuvuga ngo ubu ngubu umuntu ufite ikintu gikomeye ashaka ni Klesi cyane. Klesi ni ikibazo, ariyo mpamvu ubona bazamutse bose, peloto yashiririje peloton barimo barazamuka kuri Furgas. Ngabo rero abangaba n'abandi twagiye tubona bagiye basigara inyuma, abandi bagiye basigara inyuma kuko turi mu musozi. Turacyafite abakinnyi babiri bari imbere, dufite Klesi ndetse na De Klerk. Klesi ubu baramusiga amasegonda 15, mu gihe indi break abiri inyuma yabo harimo amasegonda 30. Ku bantu bazi bakurikira umukino w'amagare, hari umusore w'umubiri witwa Tim De Klerk, akaba yakina ikipe ya Quick Step. N'ubundi uyu muhungu akomoka kuko Quick Step ikipe yo kwa Lefebvre ni ikipe bavuga ko ari we pfundo ry'umukino w'amagare y'ababirigi. Uyu Tim De Klerk rero akaba ari umusore w'imyaka 36, akaba ndetse yarabaye uwa mbere muri shampiyona y'isi ya 2011. Ese yaba ari mwene wabo cyangwa se ikwa kudusanga bari Habimana i Rubavu, Habimana i Kigali, Habimana i Ngoma, Habimana i Nyagatare, Habimana i Huye, kandi abantu ntacyo bapfana. Ni umusore rero mu by'ukuri n'ubundi nawe uzwiho mu misozi w'imyaka 20. Ngabo rero bamaze kubinuka umusozi wa Rambo. Abagabo abakinnyi bagiye kwitaberekeza Pfunda bamanuke baza gutsinda. Tugeze mu gitambika none bahita kwize kimanuka. Aba rero nibo bayoboye mu gihe iyi ari peloto iri kurwana n'ubundi n'ubuzima kugira ngo nabo baze. Ndabonamo Mugisha Moise uwo ngo wambaye nimero 21 ndetse aha ni naho hari mayo jaune kuko ndanahabona abakinnyi bo muri Eritrea n'ubundi bari kugendana na mayo jaune. Baramanutse rero NSN ndetse na Sudal, abakinnyi babiri aribo De Klerk ndetse na Klesi Mortis. Bageze rero mu gice kimanuka, ikirere cyiza, dogere zose 25, uhere bwa 80 km/h, umuyaga uri kuva mu majyepfo uha mu majyepfo y'uburengerazuba
bivuze ko ntacyo uyu muyaga mu by'ukuri ntacyo batwe ko uri muri direction bivuze ko biba ari umuyaga uri guha uva muri side ujya muri nord. Nibyo rero n'ubundi turacyafite NSN ndetse na Sudal akaba ari nimero 54 de Clerco Matis ndetse na nimero 44 Clechi Mortis. Abanono bamanutse bajya gushaka iki? Bajya gushaka icyayi cyapfunda. Asobe ku cyayi cy'umukara. Cyaba cyiza. Black tea. Black tea yongera akabaraga. Buriya nubona mbaraga ufite nk'ubu tusoje. Ugira akabaraga. Mwakamukaru. Akabaraga. Cyago narivuga ibyo sibyo. Nago nakavuga peke kaje ari. Umva arazi bagenda ngo dufite imiti. Beyongera. Uko bisabuka ni. Oya. Imbaraga, energy. Gabo rero bamanutse bajya gushaka black tea. Mukaru. Barabanza oya Kamukaru. Oya ariko twe tunywa Kamukaru umuntu umubwiye black tea ahita. Bamanutse rero bajya gushaka icyayi. Ubundi nyuma y'icyayi bahita bajya gushaka itapi. Nibyo rero n'abasore babiri. Uyu ni wa muhanda bamaze gukoresha mu kanya. Byumvikane ko bagiye gusoza. Barawuzi. Bamwe ko bajya gusoza ni kilometero barwa zisigaye. Abanyayitere basigaye. Ndabona ari undi munyayitere basigaye. Akati cross ifite iyo kati cross. Narababwiye ngo cross. Eritere yakayishemo uyu mwaka. Abanyayitere arimo baragorwa kuzamuka. Uyu ninde? Ninde? Uyu ni Zera. Araya biranze. Ndabona undi byakomeranye hano n'umusore w'ikipe ya nguwo mugisha Moise Mayo jaune yasigaye. Mayo jaune yasigaye zo memerande. Ndabona hari abakinyi bandi bagiye bari imbere hari na breakaway. Mayo jaune nabwiye ko dutangiye ko ntabwo umukinyi wa Mayo jaune yari yayitije uko Mayo jaune ya Mateo niba bigiye mu kureba umuride w'ikipe yaki mu gihe rero uvuga Mayo jaune yitijwe ni nako nubundi never say never bo bakomereje Mayo jaune Zeraya Mugisha bose barasigaye. Abanyaritrea nabwiraga ko kayishema uyu mwaka nubwo tubaze mu kuzamuka ari ibintu bigoye bari kumwe na Mayo jaune ariko nanone imbere yabo hari irindi tsinda wari Mugisha Moise ndetse na Enoch. Mu bandi basigaye rero bazamuka ina group ya Mayo jaune harimo Rosari 93. Ejo ko witwaje ko Enoch ari gukina Mayo jaune n'ubari gukina Mayo jaune. Enoch narinzi ntabwo ari wenzi. Si wowe uyu munsi. Nanamaze kumubona noneho. Byarangiye. Urajya he? Gabo rero Zeraya naho Muzeraya azamukanye Enoch. Mu bazamutse kandi harimo nimero 50 abanyetere abandi muri abanyekera batatu bazamukanye no Mugisha Moise ikipe ya Benediction akaba ari gufunga iyi groupe tufite kwisoko. Babiri basigaye bo bamanutse bajya gushaka icyayi cyapfunda. Nyuma y'icyayi cyapfunda bamunuke baza gupfundikira stage ya kane ya Tour du Rwanda 2026. Nibyo rero kuko ni etape yahagurutse mu karere ka Karongi kabigiye gusorezwa mu karere ka Rubavu iwabo w'ibyiza ndetse n'ubukerarugendo. Ubu rero umusozi wa kane Leclerc arawutwaye. Aha ngaha rero Leclerc rwose arawutwaye kandi saracyago hagati yanze kubivamo yabaye ubu rwabaye. Aha ngaho rero dufite groupe Mayo jaune abangaba nabo barimo bagenda begera kugira ngo basoze bafate umuhanda. Mugisha Moise ari ukwiye gukura Moise gusubizaho Moise niba gusige kuko bafite byabaye mugiye gutambika. Mayo jaune yacometse abanyaritera babiri Zeraya ndetse na Enoch. Aba basigaye mbabwira ko imbere hagiye abandi bantu benshi gusa inyuma y'abangaba peloton nayo yose muri kilometero 3 yatatanye. Nguwa rero de Clerc ndetse na Clechi Mortis abangaba rero baje gushaka etape ya kane ya Tour du Rwanda. Woni Mugisha Moise abaramye ahanga nta muntu uvugana n'undi buri muntu akinira buri muntu arimenya. Ngaba rero mwabonye ko twamaze kwegera ku cyayi cyapfunda bivuze ko abakinnyi bagiye gufata ku muhanda uva i Kigali. Iri ni process rya nyuma. Abantu bibuke ko ubu tugeze mu birometero 15 bya nyuma kuko ya ntego ya nyuma ari mu kilometero cya 16 bagiye bamaze kuronka bitatu kilometero 10 za nyuma tugiye gutambika nta hantu wazamuka namwe yasigayemo. Ubu rero bagiye gutambika ubundi bahita bamanuka binjira mu karere ka Rubavu ahaza gusorezwa. Icyo cyakiro cyapfunda byarangiye kandi urabizi ko bakivuyeho bazamanuka no gucuncumuka bakazamuka gato hano kwa mu bitaro bagahita batambika binjira aho etape iza gusorezwa. Iyo rero aha ngaha tugeze
ku ruhande rwanyu muri konti ya modoka iriho niho hari Funda Tea Factory Limited. Aha ubona ko ariko ababiri bagiye rwose n'aba chasing group ntabwo iri hafi yabo. Aha ngaha rero ni groupe mayo jaune. Aha ni groupe mayo jaune dufite dutegereje kurana mu gishambo izaza gusubizamo. Abanyaitera mu Kenya ko bazamuye mayo jaune. Aba ni Zeraya Nahom ndetse na Enoch Mobran bamanutse bajya gushaka icyayi cya Funda kugira ngo bajye kureba niba byakunda. Abo bahungu barimo barazamuka berekeza ku muhanda uva i Kigali ujya mu karere ka Rubavu, ubundi bamanuka bajya gushaka intsinzi. Reka dushimire cyane umudage uhariya iberire Kereki kubera ko byose biye mu biganza bye, ntabwo yigeze atuma bagenda gake, niyo ufashe umwanzuro kwa reka tugende kubera ko arashaka mayo jaune, kuko kugeza umwanya mwayibonye mayo jaune we yamaze kwitakaza atanze ikamba kirihumeka. Nibyo rero aba ni n'ubundi abasore babiri bakomeje gufashanya ndetse no kurwana nuko bagera hano ahagiye gusorezwa etape ya kane ya Tour du Rwanda. Ibirometero 10 bya nyuma ni De Klerk ndetse na Kletch nibo bari guhatana, babiri bakomoka mu gihugu cy'Ububirigi ariko badakina ama equipe amwe kuko De Klerk akinira Sudan QuickTimes mu gihe mugenzi we Kletch Maltese wakinira NSN. Kilometero 10 za nyuma, kilometero 10 za nyuma ziramanuka, kilometero 10 za nyuma tugiye kureba ninde mwiza. Twabonye abasuwisi, nabonye Simopero amanuka ahangaha, Ndayisenga Valens Senyima Jean Bosco bakurya mbwa ati ugiye turagusanga imbere. Uyu musuwisi ari mu cyane yatwaye etape ya Rubavu mu mwaka wa 2017. Ku munsi w'ejo ikipe ya NSN bishoboke ko bicaye bakaganira ubwabo bakiganiriza bagasanga uburyo bakinyemo ku munsi w'ejo atari ko bagombaga gukina. Batwara etape munsi batwara ninde ku munsi w'ejo? Kuko ejo ni yabo irabasa rwose. Mu gishambo yize arashaka gusubizamo kubera ko yari muri groupe mayo jaune. Dufite babiri beza bari imbere, ngabo ni Kletch arimo arahindukira areba mu maguru ye kugira ngo areko yabona umuntu uhinguka, ntawe uhari. Mugiye kwa Mukasebeya ubundi manuke mu karere ka Rubavu agiye gusorezwa iyi etape kilometero 6 gusoze isiganwa ry'umunsi. Ese iyi etape iraguma mu Bubirigi ariko barishaka amaho igomba kwerekeza. Ngabo rero bamaze kugera ku ruganda, uruganda rukora icyayi rwa Funda. Uruganda rukora icyayi rwa Funda akaba bakirizwa imirindi y'ingoma rero bavuga bati bamaze gukata rero. Ngabo abahungu babiri rero bamaze gufata umuhanda w'ikiza mu karere ka Rubavu, baje muri uno mujyi, baje gushaka intego, baje gushaka intsinzi. Bose n'ubwa mbere bari gushaka etape ya Tour du Rwanda. Nababwiye ko nta muntu ugeze utwara etape ya Tour du Rwanda mu karere ka Rubavu ngo ayisubize. Ntabwo byakushobotse rero kuri kudusi kuba yakurikira bano babiri, bivuze ko niyo ngo kuri Tour du Rwanda Rubavu iraziritse. Tour du Rwanda kubera ko nta muntu uratwara etape ngo bongera atwara iya kabiri mu nshuro 14 nta mukinnyi wari watwara etape muri Tour du Rwanda inshuro ebyiri ikurikiranya. Uwo rero ni Maltese Kletch ukomoka mu gihugu cy'Ubudage uri imbere, umusore w'imyaka 23 wavutse mu mwaka wa 2002 ufite indeshyo ya metero na santimetero 83, mu gihe kandi ari kumwe na De Klerk ufite imyaka 20 akaba ari Umubirigi. Aba bombi rero kimwe mu byo bahuriyeho nuko ari abakinnyi bazi kuzamuka, ariko cyane cyane akaba ari umwihariko wa Maltese Kletch. Uburyo bwiza Kletch yahisemo gufata igare rye ni gukura amaboko ku mahembe ubundi akaryamaho, biraza kumufasha kwinjira mu muyaga kubera ko byanze bikunze ahantu tugeze hari umuyaga ugomba kuzamuka mu kiyaga cya Kivu ugaruka ku butaka bw'u Rwanda. Bityo rero niyo mpamvu agomba guhitamo, bose bagomba guca bugufi kugira ngo babashe guhangana n'umuyaga. Ngiki kintu cya mbere bakoze hano